kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyo bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga jatiwe ariba ibyiza gusa ndaje n'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Bwana sade sana. Amen. Uyu munsi n'umunsi wawe. Hii siku ya leo ni siku yako. Ni umunsi uko horagira gukorera bishasha. Ni siku ambao Mungu anataka kutendea kandi hora arakubaza ati tena Mungu anakuuliza ugomba ko ngukorera iki? Unataka nikufanyie nini? Niryo jambo tuza kwiga uno munsi, ugomba ko ngukorera iki? Ndilo neno ambalo tutajifundisha kwa siku ya leo. Unataka nikutendee nini? Imana iriteguye gukora ibyiza kuri wewe. Mungu anajiandaa kukutendea mazuri wewe. Ariteguye gukora ibyiza ku muryango wawe. Na anajiandaa kutenda mazuri kwa familia yako. Ariteguye gukora ibyiza ku kazi kawe. Anajiandaa kutenda mazuri kwenye kazi yako. Ariko nashaka kubritaliza cyangwa koresha inguvu. Lakini hataki kutumia nguvu. Agomba akore ibivanye nuko nawe ugomba. Anataka atumike kutokea na jinsi wewe unataka. Muri Zaburi ya 20 ku murongo wa 4. Zaburi 20 mstari wa 4. Avuga ngo Imana ishitse ivyo umutima wawe yifuza. Wanasema kwamba Mungu atimize haja ya moyo wako. Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Kuna kitu Mungu anataka kutenda kwa maisha yako. Agomba gikorane nawe. Lakini unahitaji kuitumika pamoja na wewe. Unataka Mungu akutendee nini? Yesu arakubaza ati ugomba ko ngukorera iki? Yesu anakuuliza unataka nikutendee nini? Bazo muri kumati Yesu arakubajije. Uliza mwenzako mlio pamoja naye ati unataka Yesu akutendee nini? Haleluya. Amen. Ngugomba ko ngukorera iki? Unataka nikutendee nini? Ndibwira ko atakubwiye. Nawaza kwamba hakukwambia. Kumbure nibangajiwe. Labda ni siri yake. Ariko hari igihe uja mu bibazo. Lakini kuna wakati unaingia kwenye matatizo. Bitakiri banga. Unakutanisha si tena siri. Umva uremerewe. Mahali unasikia kwamba umezidiwa. Umva ukoma induru. Paka unajisikia kama vile unaweza ukapiga kelele. Umva ozita. Pale unaweza sikia kwamba unaweza ukayaacha. Umva kwiruka. Unasikia kwamba unaweza ukakimbia. Nubwo bimeze uko. Ijapokuwa yako hivyo. Nubwo bimeze uko. Ijapokuwa yako hivyo. Afise umugambo no musi. Mungu anashabazi kukugirira neza. Siku ya leo yakutendea mema. Ubuzima bwawe buhinduke. Ili maisha yako yabadilike. Majina waliokuita. Majina waliokuita. Majina waliokuita. Leo yatabadilishwa. Wa mama yakinye hano. Yule mama alicheza hapa. Nituzi ingene bizohera kwa Mungu. Hatujui jinsi itaendeka tamasha ijayo. Nibwira ko bizoba biryoshe cyane. Lakini nawaza atakuwa mazuri zaidi. Ariko uko bimeze kose. Lakini jinsi alivyo vyote. Yabanye inabukwe. Hata iwe mamake mkwe. Muramukazi we. Hata iwe demai yake.
bibaza ko bizokwama biruko. Kwa wanaweza kwamba yatabaki vile vile. Bibaza ko bizoguma biruko. Wanaweza kwamba yatabaki vile. Lakini bizokwama biruko. Kwa gize. Bizokwama biruko. Hayatabaki hivyo. Inamuko yiteze ko bizokwama biruko. Mamake mko anatarajia kwamba tabaki vile. Muramukazi we yiteze ko bizokoma biruko. Demai yake anatarajia kwamba tabaki vile. Ariko nibizokoma biruko. Lakini yatabaki vile. Bizohindura ishusho. Yatabadilika. Inyishu yawe izogaragara. Jibu lako litazirika. Kandi azomenya kusenga Imana. Tena watu wote watajua kwamba unaomba Mungu wa kweli. Reka nkubwire. Hacha nikwambie. Benshi wengi barakubonye uri mu bibazo. Walikuona katika shida. Kandi bibaza kuzobandanya uri mu bibazo. Tena waliwaza kwamba utaendelea katika shida. Abandi wengine bakubonye ugowe. Walikuona ukiteseka. Abandi wengine bakubonye umaramaye. Walikuona ukifedheheshwa. Abandi wengine bakubonye utagira ugutabara. Walikuona hauna msaidizi ama wa kukusaidia. Abandi wengine bakubonye utagira gahuzu. Walikuona huna vazi. Abandi wengine bakubona utagira inshuti cyangwa abagenzi. Walikuona huna familia ama marafiki. Ariko nibizokwama biruko. Lakini hayatabaki kuwa hivyo. Na imvuze ni ariko nibizokwama biruko. Niko nasema kwamba hayatabaki kuwa hivyo. Bizohindura ishusho. Yatabadilisha. Munyemerere dusome igitabo cha Samueli cha mbere. Tusome kitabu cha Samueli wa kwanza. Igice cha mbere. Sura ya kwanza. Ku murongo wa 11. Mstari wa 11. Cyo dusimbira 17. Turuke 17. Na 24. Na 24. Na 25. Na 25. Cyo dusaba umusomyi mwiza adusomere mu Kirundi. Msomaji nzuri atusomee kwa Kirundi. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Asezerana isezerano atewe Uhoraho nyeningabo, niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe, ukanyibuka ntunyibagire jewe inshoreke yawe, ukantabaza umwana w'umuhungu, nanje nzomuguha Uhoraho abo wawe, kuzorinda apfa kandi nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe. Murongo wa 17. Maze Eli aramwishura ati nuko niwigira amahoro, Imana ya Isirayeli iguha icyo wayisabye. Murongo wa 25. Na kane. Amaze kumucutsa aramudugana ajana n'imasa imaze imyaka 3 n'ingero yitwa efa ifu n'umukuza w'urusato wa vino, nuko amujana ishilo mu ngoro y'Uhoraho, kandi uwo mwana yarakiri mutoya. Babaganya amasa bazanira Eli uwo mwana. Amen. Amen. Muradusomera kandi Matayo 12:22. Maze bamuzanira impumyi y'ikiragi yinjiwemo na daimoni, arayikiza, ico kiragi kiravuga kirahumuka. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka nanje some Luka 18. Acha naye asome kitabu cha Luka 18. Guhera ku murongo wa 35 kuanzia 35 dushikane 43 afikishe 43. Ageze hafi y'Yeriko hari mu myicaye iruhande y'inzira isegerereza, yumvise ishengero rihita, ibaza ibyari byo. Barayibwira bati ni Yesu Munyanazarete ahita. Irasemerera iti Yesu mwana wa Dawidi ngira imbabazi. Abagiye imbere barayizibiranya ngo ihore, ariko irushiriza cyane gutakamba iti mwana wa Dawidi ngira imbabazi. Yesu arahagarara avuga ko bayimuzanira. Ishitse hafi arayibaza, atugomba ko ngukorera iki? Iramwishura iti ndagomba guhumuka mwami wanje. Yesu arayibwira ati humuka, ukwizera kwawe kuragukijije. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. 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 Aha twatangiye kubona inkuru za Hana. Hapa tumeanza kuona habari za Hana. Inkuru za Hana ingene atavyara. Habari za Hana jinsi alikuwa tasa.
ntiyavyara, alikuwa ni tasa, kandi yari mu bibazo bikomeye cyane, tena alikuwa katika matatizo magumu. Kandi murazi umuntu atavyara, tena unajua mtu kama ni tasa akacabana na mukeba, anaishi pamoja na mke wa pili, nao mukeba akabavyara, unakuta mke mwenzake anaza. Izo ni ngorane nini, hiyo ni tatizo kubwa. Kandi Yesu yakoreye benshi ivyiza, tena Yesu huwa anatendea mengi. Imana yakoreye gitangaza uwo mama, kama jinsi Mungu alitendea muujiza wa mama umwana akampa mtoto, ni nkuko nawe ukugira neza ukaronka inyishu yawe, ni kama jinsi nawe unaweza kutendea tajibu lako. Muri Matayo 12:22, Matayo 12:22, tunaona nyingine bazaniriye Yesu impumyi y'ikiragi yinjiwemo na daimoni. Tunaona jinsi walimletea Yesu mlemavu ambao ni bubu hasemi, ameingiliwa na pepo. Impumyi kandi ikiragi tena ni bubu. Umiriza gato turabe, sinzia kidogo tuone. Umva biryoshe, msikia ni raha, waho utavuga urabe, afu ukamate uishi bila usemi. Kandi nivuga ni kipofu, tena ni bubu, kandi yinjiwemo na daimoni, tena ameingiliwa pia na pepo. Zari ngorane, ilikuwa shida. Akangubwira ikintu utaruzi, acha nikwambie kitu unachojua. Ikibazo cyose kiri ngaha ku isi, pale kila shida ambayo iko duniani, hari daimoni iwe ikiri nyuma, kuna pepo ambayo inakuwa inafuatia. Unanielewa vizuri? Unanielewa neza. Kila tatizo ambalo unalo, kila ngorane Yesu fise, kuna pepo ambayo iko nyuma hiyo tatizo. Hariho daimoni iri nyuma hiyo ngorane. Kama ni magonjwa, nimba ingwara, kuna pepo ambayo iko nyuma hiyo magonjwa. Hariho daimoni iri nyuma hizo ngwara. Kama ni ukosefu, nimba rukuranirwa au maskini, cyangwa ubukene, kuna pepo ambayo iko kama tatizo hapo kwako. Hariho daimoni imeze nk'ingorane ngahi wawe. Kubera iki woje kurondera mahera? Kwa nini wewe uende kutafuta pesa? Kayabura mugabo wo mwajanye bakayaronga. Unazikosa lakini wenyewe mlenda pamoja wanapata. Kama ni kukawia kuolewa. Nibaru guteba kuronga inzu. Kama ni kukawia kupata nyumba. Nibaru kuronga ikinakiriya. Kama ni kukawia kupata hiki na hiki. Amari daimoni ibi bifite buruhara. Kuna pepo ambayo inakuwa imesimamia. Leo tuanza kwirukana icitwa daimoni yose nico bisa. Hapo tutakwenda kufukuza kila pepo na kila kinafanana na pepo. Birashikaho uburitiro mwijoro abandi basinzira ukumva bagona. Kuna wakati inafika unakosa usingizi usiku, wengine wamelala. Sijui kwamba yamesha kufikia. Mungu atijia kugira ngo nsinzire ndi droga. Mwingine akasema mimi kusema nipata usingizi huwa najidroge. Ibaze nawe. Jiwaze na wewe. Wawe hamamu induru mugabo ingoza babanye bikaba bimeze neza. Katika nyumba yako panakuwa fujo kila siku, lakini katika nyumba za majirani ni amani. Ibibazo bikaba urutavanako. Unakuta shida zinazidi kuongezeka. Kwaukana kutoka kwenye unyumba, kushwana ukazu kama wangwa, kukazi unakataliwa, promotion haupati promotion, unateri mbele, kutokusonga mbele, ukarima mugabo ni wimbure nk'abandi, unalima lakini uvuni kama wengine, ingora numengana urutavanako. Unakuta shida zinazidi kudumu kwako. Ukibaza ni wewe wazizanye nga kuri iyi si, unawaza kwamba wewe umeleta shida hizo, ariko abasigaye ikintu kimwe gusa, lakini kuna kwa pamebaki kitu kimoja. Kubaza ati none ugomba ko ngukorera iki, panabaki mahali ambapo Yesu atakuuliza unataka nikutendee nini. Hari impumyi, palikuwa kipofu, yarahumye, alikuwa ni kipofu, yumva Yesu arenganye, akasikia Yesu amepita, atakamba, akalalamika, akapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi, akasema Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Abari hafi ya Yesu, waliokuwa pembeni karibu na Yesu bagira gutya, wakampiga vibanzi wakamrudisha nyuma. Umukuru agomba kuza ngo akugirire neza, mkuu anataka aje akutendee mazuri, uchunza ku muryango niwe yanga, lakini yule ambaye anasimamia kwenye mlango ndiye anakusuguma urudi nyuma. Uranaura, mnanielewa? Hari abagabo benshi batari babi, kuna wababa wengi si wabaya, mugarinze kubaza madamu wiwe, lakini akichunga kuuliza mke wake, mudamu akabate mke wake anamwambia ntumuhe, usimpe, achia hapo hapo. Nibaza ko acho ba mabukwe na ba mukazana bapfa sinzi. Nadhani kwamba wa mamkwe pia na wakazana ndicho wanakufa. Sasa ngaro mudamu atari mubi, wanakuta mke si mbaya, mugabo wagomba kuza mugabo te, lakini mnakuta kama unataka kamata kitu mume anakuambia achia hapo hapo. Baba badatabukwe na bakwe bawundi bazakata cyo bapfa bo, maana wababa mkwe na wakwe zao ariko umuntu ugasanga yari yashizwe hejuru, lakini mtu nakuta ameinuliwa juu, ariko uri hafi yiwe akabare yanga kugirirwa neza. Unakuta yule mwenye yuko karibu na yeye ndiye hataki
hajaambiwa ni mazuri. planto gusa mugabo yazibi. Jiuliza ni planto tu lakini ameziwia. Ariko uno munsi biraza kurekura. Lakini siku ya leo yataachiliwa yote. Uno munsi biraza kuishurwa. Siku ya leo tajibiwa. Yamu mnyaratakambye. Yule kipofu aligalamika. Hafi ya Yesu barengerwa. Paka wale walikuwa pembeni ya Yesu wakazidiwa. Turaza gusenga. Siku ya leo tutakwenda kuomba. Daimoni akuzibiri arengerwa. Paka mapepo leo kuziwia pitwe. Leo utaondoka na jibu lako. Yesu achamuwaza. Yesu akamuuliza. Arumva umuntu akomenda ati Yesu mwana wa Daudi ngiri ni baba. Yesu akasikia mtu anapiga kelele Yesu mwana wa Daudi. Yaraba wa Petro na wa Yohana bari ngaho. Aliona wa Petro na wa Yohana wako karibu yake. Bamujya nyamaza kuri. Wanabaki wanamsuguma hora. Checheka. Mugabo kumbe Yesu alikuwa arabibona. Lakini kumbe Yesu ameshamuona. Aramwegera ati mumuhamagara. Akamtonga akasema munitieni. Ni wibone Yesu alikuwa aravuga ati mumuhamagara. Na wewe usione kwamba Yesu anakuita. Mumuhamagarire. Munitieni. Munitieni shakari. Pasikari. Munitie Pascal. Mumuhagarira itikandere ivuge. Mumuhagarira. Jina lako nitie. Mumuhagarira. Nitie nani? Mumuhagarira. Nitie. Zingo dufise protokoli ikomeye ngaha. Na numa kuzibira. Hakuna matakuziwia hapa. Yesu aguhamagaye. Yesu akikuita. Yesu akeneye kukwishura. Yesu akitaka kukuita. Nawe yobande niyo zibira. Hata iwe nani hata ziwia baraka zako. Ati ni mumuhamagarire. Eti mumunitieni. Yesu achabaza. Yesu akauliza. Ugomba ko ngukorera iki? Unataka nikutendee nini? Akabazo karyoshe. Swali nzuri tamte. Ufise agakarina catangura kwandika muri liste ati ngene arakubajije ubwo nyene utarinza kwandika muri karina. Anakuuliza bila kuandika. Unataka nikutendee nini? Yamumyi yule kipofu yatandukanye na wa undi twiga wa mune. Yesu yabaza ati ugomba gukira ngurumva ngo afisa biwabo. Yuko tofauti na ule ambao tumejifundisha dimanshi iliyopita. Yesu akamuuliza unataka nikutendeni? Mie sina mtu wa kuniingiza huko birikani. Anatoa masababu nyingi. Ariko uyimumyi lakini yu kipofu yaruza ubwenge alikuwa na maarifa. Ati ugomba ko ngukorera iki? Akaulizwa unataka nikutendee nini? Akamwishura. Akamjibu ndakeneye kubona. Eti nahitaji nione. Ukeneye ko gukorera iki? Unataka Yesu akutendee nini? Shakire mu izina rya Yesu. Chikipokee katika jina la Yesu Kristo. Icyo ugomba gukora munsi utake mu izina rya Yesu. Kutendea kwa siku ya leo kipokee katika jina la Yesu. Reka nkubwire ijuru. Hacha nikwambie mbingu. Uyu mwanya alihagaze hano. Mbingu kwa saa imesimama mahali hapa. Ichuza kuvuga. Inasubiri kile utakwenda kusema. Ugomba gukorera iki? Unataka Baba akutendee nini? Ari bintu usanga bigusiga mu bwenge. Kuna vitu nakutanisha vinapita maarifa yako. Navyo urashobora kubivuga. Na hivyo unaweza kuvisema. Uhembwa 50,000 unapewa mshahara wa 50,000. Biragoye kuvuga ko ukeneye kubaka inzu. Iko shida kusema unahitaji kusema. Mugabo urayikeneye. Lakini unahitaji nyumba. Nacho kivuge. Na hicho kiseme. Utagira kazi. Kama una kazi. Biragoye kuvuga ko ukeneye inkwano. Yako shida kusema unataka pesa za kutoa dote. Kuko muhigabe yakubwiye ko mukwa 2 milioni sengisa. Maana mwanamke alikwambia utamuoa 2 milioni sengisa. Nubwo bimeze uko urarekure kumubwira akubwira tugomba ko ngukorera iki. Ijapokuwa yako hivyo unaachiliwa kumwambia baba anakuuliza unataka bivana nubivuze. Inatokeana na yule ambaye ameyanena. Hariyo lise imwe ya ruguru umupresident yigeze gutwara mu Burundi. Uko birimani ku president wayi kuongoza nchi ya Burundi. Arabagendera cyabye ati mugomba ndabakorera iki? Akawatembea akasema mnataka niwatendee nini? Bacamwishura ngo tugure umupira wa football. Ngo du umupira wa football. Wakamjibu tupatie mpira wa barua kuchezea miguu. Un président de la République. President wa nchi. Uyo mpira naje yo bausaba. Na hiyo balona mimi wangeliniomba. Na nuwo wagurira. Na unaweza kuwanunulia. Kwa Yesu rero. Sasa kwa Yesu. Ni kwa papa. Ni kwa baba. Tunarekura kubusabye ibyo ugomba. Tunaachiliwa kuomba kile chochote tunataka. Nturanyumva. Hujanielewa. Nturanyumva. Hujanisikia. Abakiriye bose. Waliompokea wote. Yabanyuwasha bwo gucika abana b'Imana. Aliwapa mamlaka ya kuwa wana wa Mungu. Asubira ngo. Tena kasema. Na mwana sawa sengo mukate ngo amuhe ibuye. Eti hakuna mtoto anayeweza kuomba babake mkate kama mwana yosaba se ifi ngo amuhe inzoka. Hakuna mtoto anayeweza kuomba babake samaki kama nyoka. Mbona ko muri bari mugabana banyi vyiza mbega so.
watoto wenu mazuri. Sasa baba wa mbinguni, data wa mwisho, sasa baba wa mbinguni naye arasubira ngo musale muzoha, akaongeza akasema eti muombe nanyi mtapewa, ondera muzoro, mtafute nanyi mtapata, nguruze muzokugorwa, eti mbishe nanyi mtafunguliwa. usaba wese Maana yule yote anayeomba anapewa. Naona hujanielewa bwana. Ndabona nuranta. Hiyo amena ni ndogo jamani. Hiyo amena ni ntoya. Anasema unataka kutendee nini? Aravuze ati ukeneye kwa gukora iki? Kama una magonjwa je, unahitaji kupona? Nimba ufite ingwara urakeneye gukira? Hauna mshahara je, unahitaji mshahara? Nimba ata mshahara ufite urakeneye umushahara? Unahitaji kazi? Ni cyangwa urakeneye Je, akazi? unahitaji mke? Mbega urakeneye Je, umugore? unahitaji mtoto? Urakeneye Je, umwana? unahitaji promotion? Urakeneye promotion? Chochote ambacho unahitaji baba Icyo atakutendea. cyose ukeneye papa araguha. Amekuja hapa ajili yako. Yaje ku bwawe. Inuka ili akupiganie. Yahagurutse kugira ngo akugwanire. Inuka ili apambane na wanaopambana na wewe. Yahagurutse kugira ngo agwane n'abakurwanya. Mungu anatuambia sisi ni rungu la Bwana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tuge turi inyundo z'Imana. Sasa Bwana ameamua kukutendea mema. None waranyama yahisemo gukora Mpaka neza. majirani watashangaa. Kushika nabo banyu bazotangara kugiza Imana igukoreye. Walomzunguka Yesu hawakutaka yule kipofu ajibiwe. Abazengurutse ijya mpumye ntibari bakeneye ko yishugwa. Walomzunguka Yesu hawakutaka yule kipofu ajibiwe. Bajya bari bazungurutse Yesu ntibari bakeneye ko ijya mpumye ikira. Wanaokuzunguka mtaani hawahitaji ujibiwe. Abakuzungurutse mu mihanda cyangwa mu makarite ntibakeneye kuzungurwa. Wanaokuzunguka kazini kwako hawahitaji ujibiwe. Abakuzungurutse mu kazi ntibakeneye ko wishugwa. Wanaokuzunguka kanisani kwako hawahitaji wewe ujibiwe. Abagukikije mu mirimo yawe ntibakeneye ko wishugwa. Lakini Bwana ameamua kukuuliza Ariko Yesu yahisemo kukubaza tukeneye gukora iki? Kuuliza unahitaji nikutendee nini? Akubaza ukeneye na gukora iki? Kutenda kitu chochote ambacho utakachomwambia. Akeneye gukora ikintu cyose umubwira. Iko tayari kukutendea chochote utakachomwambia. Arite kugukora ikintu cyose umubwira. Sababu ameamua kusimama kwa ajili kuko yako. yahisemo guhagara ku bwawe. Uravyumva neza? Umeshasikia au hujasikia vizuri? Reka nkubwire. Acha nikwambie. Hari ibihe. Kuna nyakati. Hari ibihe. Kuna nyakati. Hakabaho n'ibindi. Na zingine nyakati. Umusiguzi gatatu havuga ngo. Muhubiri tatu panasema. Ngo ikintu cyose gifise igihe cyacu. Eti kila kitu kina majira yacho. Reka nkubwire. Acha nikwambie. Ngomba ko guhera umunsi usezerera bya bihe bibi wabaye. Nataka nikwambie kwanzia leo uanze kuaga maisha mabaya. Biratanguye. Nyakati nzuri zimeanza. Ibihe biratanguye. Nyakati nzuri zimeanza. Ibihe by'ubukene. Nyakati za mkosefu. Acha nikwambie. Reka ndakubwire. Tuko hapa sisi wote lakini kila mmoja ana hitaji lake. Turi ngaho twese ariko umwe wese afise umutwaro we. Na kila mmoja ana swali lake. Kandi umwe wese afise ikibazo ciwe. Kuna mwingine hata kulala nyumbani hakulala nyumbani sababu ya matatizo. Hariho n'umuntu usanga muhira atigeze asinza kubera ibibazo. Kuna mwingine asubuhi hata kunywa hata chai jameni. Hariho n'undi atanywe n'akayi mu gitondo. Kuna mwingine anafikiria kesho itakuwaje kutokana na ration. Hariho undi yumva ati mbega ejo aho bukera bizogenda kuna mwingine matatizo ambalo siku ya Jumatatu kutatokea labda shida fulani ambayo hajui itatokea wapi. Undi ukasanyaka yumva ati ku munsi wa kanga kuwa mbere azo ingorane kana katazi. Kuna mwenye ana kesi mahakamani wiki ijayo anafikiria nitafanyaje. Hariho undi afise urubanza imbere atazi ngo bizogenda gute. Sasa mawazo yamejaa kichwa. Rero ivyumviro byuzuye mu bwenge. Kuna mwingine mke wake mamambia usiponinunulia nguo hii mimi nakwambia hatutaivya mimi na wewe. Hari undi usanga umugore amubwira tutangura impuzu jewe nawe turatunda. Kuna mwingine mwenye nyumba alimwambia nitakufukuza nyumbani kwako. Hari undi yabwiwe yuko ati uyu bitageze neza ndashobora kwirukana mu nzu yiwanje. Kuna mwingine nyumba yani kila kitu kimekuwa kibaya. Yumva ikintu cyose cyabaye kibi kuri wewe. Kuna matatizo tofauti kila mtu na lake. Yumva umuntu wese afise ingorane yiwe. Lakini anakuuliza. Ariko Yesu arakubaza. Kutokana na hayo matatizo yote ambayo unayo. Bivanye ingorane zose zigukikije. Kutokana na taabu zote ambazo unazo. Bivanye n'ibibazo byose ufise. Kutokana na mchoko wote ambao unao. Bivanye n'umuruho ufise w'ibibazo. Kutokana na hali mbaya ambayo unaishi. Bivanye n'imibereho mibi ubayemwo. Anakuuliza unataka nikutendee. Arakubaza Yesu ati ukenenda gukorera iki? Sasa Yesu nafikiria anasema Jack mbona unakawiza? Kuko umwenda avuga ati Yesu akavuga ati Jack kuri wape na muda wanaambia wanataka nini nifanye. Bae n'umwanya bambwira ico bakeneye ndabahe. Anataka kutendee. Agomba kugukorera. Anataka kutendee. Agomba kugukorera. Anataka kutendee. Agira gukorera. Anataka kutendee. Agira gukorera. Anataka kutendee. Agira gukorera.
mishasha ku buzima inaanza bwawe. hali mpya maisha yako. Natanguye imibereho mishasha ku buzima Inaanza bwawe. kitu kipya katika maisha yako. Natanguye ikintu gishasha ku Na buzima watu bwawe. wote watajua. Kandi abantu bose bazobimenya. Watu wote watajua. Kandi abantu bose bazobimenya. Nakwambia ni kweli. Ikindi ko ndakubwira ni kuri. Magonjwa itarudi tena. Izo ngwara ntizizogaruka kandi. Nimesema nini? Navuga Hii magonjwa haitarudi tena. Izo ngwara zose mwisho. N'umunsi n'umunsi wa Acha nyuma. nikwambie, Reka ndakubwire. tatizo la watu ni kutokuwa na imani. Ingorane z'abana b'abantu ko batagiye kwizera. Ukiamini tu Wani wizera. utaona utukufu wa Naona Mungu. ubwiza bw'Imana. Wala afise umugambi mwiza mu bugingo Mungu bwawe. anashambaza uri kwa maisha yako. Kwizera gusa. Anahitaji Umubwire kuamini. icyo ukeneye. Mwambie kile Kandi unataka. wumve ko biza gukoreka. Tena usikie kwamba Guhera atafanyika. uno munsi Kuanzia leo. ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Maisha yako yanakwenda kubadilishwa. Ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Maisha yako yanakwenda kubadilishwa. Abakuvuze nabi Waliokusema vibaya bazoganda. Kuganda mu Kirundi sinzi. Bazoguma umuntu wawuguruye bagomba kuvuga irindi bagusanga urenganya barishuye. manake midomo itabaki wazi wakisubiri wakute wewe umeshajibiwa. Urazi umuntu yitegeye kuvuga ngo ntagahuza agira. Unajua mtu anasubiri kusema hana kanguo hana nini. Yuguriye umuntu agira avuga ikindi. Atafungua mdomo atasema kingine. Akacha ko unarenganya na bazin riche. Alafu anakuwa unapita na bazee riche. Unatembea. Haleluya. Amen. Na wewe kwa raha zako, nawe kuraha zawe kigira buke unatembea pole pole. Mabanga y'Imana. Maana unatembea na siri za Mungu. Unamsalimia. Akini sawa muntu w'Imana. Unamwambia ni salama. Ikirije cyacu natwe. Hii ni wakati wetu nasi. Ikirije cyacu natwe. Hii ni wakati wetu nasi. Ikirije cyacu natwe. Hii ni wakati wetu nasi. Kamubwire. Acha nikwambie. Bakakuramutsa n'icyubahiro batabishaka. Watakusalimia kwa heshima na hawataki. Bazokuramutsa n'icyubahiro batabishaka. Watakusalimia kwa heshima na hawataki. Maana Mungu atawakubalisha. Icyoma nkabona abigishwa bari bazungurutse Yesu bakabona wa muhungu yakize. Chakula gisi wanafunzi walimzunguka Yesu wakaona ule kipofu amepona. Bari bamuzibiye ntaje kwa Yesu. Wamemsibia simfikirie Yesu. Yesu aramukijije. Lakini Yesu akamponya. Ndibaza baci bafatwa no kugugumizwa. Nikizani walikamatiwa na kigugumizi. Bisigura kwa Yesu. Wanajitafsiri bisigura kwa ari impumyi. Pia na ule nuzi wavugisha menshi. Sasa usiwaambie mengi. Ikiri ibyo bini sunumbaze. Uambie kasaba kwa kazima nimepona mna shida zingine. Waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Nikangobwire. Acha nikwambie. Nuzopfa umezuka. Wewe hutakufa ungali hivyo. Ibivuze muzukuri. Haya ninasema ni kweli. Nuzopfa umezuko. Hutakufa ungali hivyo. Uno musi wahonyoye hano. Kama siku leo umekanyaga hapo. Ni kabisa ni jambo rivuga ati ugombe ko ngukorera iki. Na Mungu ameleta leo yasema unataka nikutendee nini? Nakubisha ukuri ulishurwa. Nakwambia kweli utatoka hapa umejibiwa. Kuko Imana igiye kubemeza. Maana Mungu anakwenda kukubarisha watu. Reka nkubwire. Acha nikwambie. Iyi si irimo ibintu byinshi. Dunia hii ina mambo mengi. Uriye nabi baravuga. Ukikula vibaya wanakunena vibaya. Wajya neza bakavuga. Ukikula vizuri wanakunena. Wambara nabi bakavuga. Ukivaa vibaya wanakusema. Wambare neza bavuge. Ukivaa vizuri wanakusema. Ugende n'amaguru bavuge. Utembee kwa miguu watakusema. Ufate taxi vero bavuge. Ukamate taxi vero watakusema. Ufate moto bavuge. Kamata moto watakusema. Bajaji cyangwa taxi voiture bavuge. Bajaji ama taxi voiture watakusema tu. Uige bavuge. Usome watakusema. Utarize bavuge. Usiposoma watakusema. Urona kazi bavuge. Upate kazi wakusema. Uza kazi bavuge. Usipopata kazi wakusema. Ugume mu kazi bavuge. Ubaki kwenye kazi wakusema. Uza kazi bavuge. Ukifukuzwa kazi watakusema. Bareke bavuge. Sasa acha waseme. Wishurwa. Wao wataona ukijibiwa. Bavuge. Acha waseme. Na wishurwa. Na wazidi kujibiwa. Wale uyakiri ibyiza. Wabaki kupokea mazuri. Wale imbere. Wale ushika ahandi. Imana igomba ko biba mu buzima bwawe bibe. Kila ambacho Mungu anataka kifanyike maishani mwako kiwe. Jana natangazwa n'abantu. Mimi nilishangazwa na watu. Nirangu size mu nzu bayivuga. Na rangi ambayo umepaka ndani ya
nyumba wanaisema. Hii rangi washizeko. Una kama hii rangi ametia. None ukananirwa kumbwira ati we kutazanye gwa wisige nga. Sasa unashindwa kumwambia sasa mbona ukuleta yako? Ukihorera. Unajinyamazi. Ni rangi barayivuga. Hata rangi wanaisema. Ikamba mbili gucikane bavuga. Kanda mbili kikatika huwa wanakusema. Ireke gucika bakuvuge ngo. Ikateo katika watakusema. Bavuge ngo none aha ni muri dushe kuzane kamba mbili. Hapa ni bafuni kwa unaita kanda mbili. Ugende miguru wazi bavuge. Utembea miguu chini watakusema. Wambara karato kagende kavuga ngo ko. Ukivuka kayaka kiato kawote wakaenda kanalia koko watakusema. Wanadamu hawana wema. Abana hawa nachiza kiri mu bantu. Hakuna wema. Noneho wewe wisabira Imana ikukorera nziza. Sasa wewe amini Mungu akutendee mema. Kandi ziko izokwishura imbere yabo. Tena Mungu atakujibu mbele yao. Tena watayaona kwa macho. Nabyo bazojya. Lakini watakula mema hayo. Birabisha amaso. Watatizama kwa macho. Tena utayakula. Bazomaramara kukugiye gukira. Watashanga kwa maana unakwenda kupona. Bamenyerera kuzania kakanini kaka karma bazotangaza utakikakeneye. Wameza kukuletea kale kakigari watakushanga bila ukataka. Umuntu wari usaba kadeni. Mtu ulikuwa kimomba kadeni. Umutelefonye atangura kugira ngo urumva ngo nta mahera mfise. Ukimpigia simu unasikia mimi kwa sasa sina pesa. Urabona ngo utiro 26 ngo niturahembwa. Hivi tuko le 26 hatujapewa mshahara. Kugira toya sinagira ndagusaba mahera. Mwambie mimi sitaki kukuomba pesa. Nagira ndagutumire ndakugurira kanyama. Niko hata nikualika nikupe brochette. Umufuko urajejeta. Kumbe kwenye mfuko. Umubwira ati je umufuko urajejeta. Umwambie kwenye mfuko wangu ni kabisa ni mali nifuma. Kadeni uzumbwire. Kama unataka kadeni wewe nanje zokaguha. Na mimi nitakupa. Warangiye neza ko waronko pesa. Ulinifanyia nini kama ulikuwa unanipa pesa? Simutelefonye ngo ndagusaba kadeni. Sikupigi simu nikupe kadeni. Nanje ndakubaje kufisi ukeneye kadeni ndakakupa. Na mimi ndakuuliza je unataka kadeni nikupe? Maana unilipa. Wowe warutize kirato. Yule ambaye alikuwa kiazima kiatu. Umutelefonye Dimashe mugatondo ngo nanje ngira nje gusenga. Ukimpigia simu asubuhi Dimashe, na mimi nataka nende kanisani. Mubwira ati nanje nagira ndakubwire ko naronse ibirato bijanisha na yamuzu yawe. Mimi hata nikwambia kwamba hivi ninajaza viato. Vise n'ibirato bijanisha n'impuzu yawe uzoze gutora ivyo ushaka. Nina viato vinafanania na nguo zangu uje tu ni kuazime. Igihe cyacu natukira. Maana wakati watu nasu umewadia. Amen. Na manivugira. Mimi najisemea. Umuntu yarose chance yo kwicara impande yawe. Yule mtu alipata bahati kukaa pembeni yako. Ugira ati uramenye izina ryanje hakika. Mwambie wewe ujue jina langu pangali mapema. Kwanza wegerigia wa city security ku muryango bazokubuza kwinjira. Maana patafika wakati security kwenye mlango haitakubalia kuingia. Bizokoma biru. Hatabaki hivyo. Bizokoma biru. Hatabaki hivyo. Ujya mudeje uno munsi yarigeze kuba atarije deje. Yule deje wa siku ya leo aliwahi kuwa haiko deje. Ujya mutunzi uno munsi yarigeze kuba atari umutunzi. Yule tajiri wa leo aliwahi kuwa maskini. Uyagendesha imodoka uno munsi yarigeze kuba atagendesha. Yule gari aliwahi kwenda miguu. Ntibabivukanye. Hawakuzaliwa nazo. Munsi byageze biraba. Ipo siku ilifika. Na uno munsi ibyaho biruguruka. Na siku ya leo mambo yatafunguliwa. Mambo yatafunguliwa. Na uchibio kama wengine. Amena. Bwira mgenza ati uramenye izina ryanje je nitwa Jackson. Mwambie mwenzako mwambie wewe jina langu mapema mimi ni Claudine hapa. Ati kukozaga igihe uzobura izina ryanje bava gufunga. Maana kuna siku utasema jina langu wakuingize gereza. Waje kudodora kuri portail bakibaza kuri musungu. Wamekwenda kubisha kwenye portail waweze kama wewe ni mwizi. Ibi mvuga mwibaza ngo ni nkuru. Haya inasema unaweza kwamba hadithi. Kuri ibi lakini ni kweli nyakati zitabadilishwa. Ibi birahinduka. Nyakati zinabadilika. Ibi birahinduka. Nyakati zinabadilika. Ibi birahinduka. Nyakati zinabadilika. Amena. Kuna watu bigira nkuko umenga ntimunazinanye. Wanajifanya kama vile hawakujua kwa utari bwagere kuri level runaka. Kwa sababu ulikuwa bado wafika kwenye level. Ariko azogerege bakwite kaka bakwite dada bakabishaka. Lakini kuna wakati watakuita kaka dada. Bakwite grandfather bakwite grandfather batabisha. Bakwite dada mkubwa. Bakwite mutama batabisha. Bakwite babu kwa nao kwa wataka. No babaza mbonye utavyanditse. Ubu n'ubuzibwa. Naweza kuumizwa kuona giso kuandika. Uzubika hadata. Wewe weke mahali ambapo uzuno musi. Yale ambayo tunajifundisha sisi. Kubaje atugomba ko ngukore. Maana Yesu anakuuliza unataka nikutendee nini kwa asubuhi leo? Simama tuombe Mungu. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake.
bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, areba ibyinshi gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, Wibuke kubusangiza n'abandi.